Bakare senefroni no borondo nduko rogo aboda no do ni rogo ni basasa midu imano rojo rojo ne tigre gore na gani program ana manga de ranzengu froni hope oni kina wene ngai na kubagya burduko poroyo no borondo nduko tigre gore na da kafu di bakare tambahi fogo ni ninakida message frani ninakida a topic fulani nga ani fresh kwa hapana chara ani fulani manga vurugani lingara vurugani society na vurugani kindo tamba froni na minada ka fo bakari congratulation fu gumerane nga Andrews Magaya ya appointed ko as a ambassador so anafu bakari tamba fu boro ruku giko chipa ya appointed ko as a ambassador so anika mako bemboli fute doko kuliko kuchini ki deploy ko korogulingara ka kondorogo ka tumbalisa limosa Sudan fran na baranda luko bifandu kumbata on moino redede ana frane chipo ogwa pai ni ki apai na manga vurugani lingara na vurugani kindo bali bifandu kumbata yo minada ka humbo pa beron no borondo luko ngame ona folonga rules ngaga gili dole tabano no moine dede ngame kunye wapana frali paha ana frali yeki apai sometimes ne ka doa dunia yeki he kuchini ngodo aborketo na kaima but ana franga lipa hawa kanyame anaida ka yana katono ka mama aborote ana frali pa nga paidu na misara aneka fresh papa chipaka jo solution chipapa so chokupa meda ka pefoni so tigere gwarche minika sadanga ka fu lego fu bakumba masia kunya mongoli moko fo gro nay nongo koya den kuchini anikini kando kumbata tambaya welcome gorom bakare tambaya so kinane do Samson masia tidu wonde go biani ana me so panga ke ka furono ni ka ani furanga tipo go apana sisa dagbatirani nga boro lingara watadu heze community so gogbana apaka na hon wena apaka na hon gogu chada upangame ani rubutirani na ni tipo upangame ani kini gini he na sisa dagbatirani anjanga kana menanga sakena ga panga ga social media bongo social media duye jigana aburna kia dungwa apaka na rogoyo sidu bangiri se kigo chugupanga ka rugachi se aboro na rugachi yo chogo apongo guna dumbatano tamba tambaya masia na tambaya fo groni yi tona ke birani no groni ke birani kusa anafo bakari tambaya froni no borondo duko ya gutopika anikafura melipa ha anikafura ne chipa social issues lo Kenya wapanga kwa mabuli manakambo kusayo anada kafura chipa kwa social issues na mbusarani vurugani society vurugani kindo dagbarani ngazande gani behavior gani manga pai dagbatirani na wine ana ndo kumbata na gani mwengi hapa go ndugu pasara ne ane mwengi program ne ngame video kina gumena na mwengi he ulipa paranga mwengi he jubayo ani wakwa furao cho mojo ngodudungwa abro ani dungwa abro ama reason nani ngame kupa peko horebo yiki message dule peko faza ni no boyo nduko chada ani jihe ko gume na chaida ani furali pahali bokiki platform wogre LTS chipa abro sedingo kanjara ngarogo kuchini gubetarani na mago gbobara pale ani kesedika change gani bera so kusana hedo aneme minikasa den kasana hero ko borom yonden kuchina ni kasa kaharo ko pazande kusana hedo ho ngame has civilization changed us as Azande people? If yes, what is the good about it and what is the bad about it? Gogu nyiki sana hedu. So rogo pazande china nyame gwemba hanga gya rogo payo. Chima change berani wala change nga berani te. Kachidunga we chi change berani. Hale chi change berani chipo wene pai wala bobone pai. So chingu nyiki sana he anada kasana chani na nyani mena barando nukonga azande. Rogo gaku video le kani plepe froni ane oni bihe. Kwa ye kachingi denye kipa frani ngame. Panamanga wale jubayo. Tabani jubayo ko yumbuli mo jubo. Kwa yame panamanga wale jubayo dagba azande ngame. Azande machenji.
rogo ge behavior gumene nyemu senado da bazande ngamu na ndiki bikwa roro kura lingara roro kura boni fura wene nga azande mukuji na gwa pale go shinone chima tono ka go kusayo bombi ko gine yawe ogwa panama ge yorule zumbe yo ngame ogwa azande majority azande naga kuzumbe yo so chinawera wa Kenya me rogo pa yo ge rogo pa chima tunu ka change china azande Ushinaza ni nado batana nga nyemuse umbikwa aro mukufura nero ko pazande onikipike gonia pai then kuchino nikishi yagu namange yorure ngawe omuntu bizande mana yafuni me gini pagu me nini kanya isi mbaki munu kefita ana kwes kakaraga foro kina rogo pa arabi kakaraga foro kina ko english kuchini zatu ze kijuro zatu kama ni gini paka mpeya ano agyago merani chigani nga marunda lelena bagya batungare akumba na fura rogo fugo iyo zangazen woni bigumeni ni na fura neni wenenga kini ujini na kwa pale kipeke kiapa kuchini netaisa nikitona kafura ukura lugha kia wa arabi wa ingilizi lakini yawe georule aninga zande anidule gesha gasa gugupanga wa muri bikwaru ngazande mara kafura neni pazande nika ya karaga fura kina rogo arabi wala nilika peki ni english for boromo masia bamba tasana minika sanano nani Good behavior yi gumerane na afrali pahale. Chine begine. Hale chine yebe upangame aninga zande anemagia rogo payo wala anatajanga rogo paite. Bombika kachidunga me wodu ya rogo payo civilization nego panga gu civilization ne ako. Cha yengo na wene pai franite. So mukaranga pai franite papa. Yi dia rogo pai ya ore kuvuru lingara azandele. Beta aburo behave wogule munebie chamu in podu na manga. Yeah, bakada chamba papa ga sana he chidu panama nga dungu apadu kutini kuro gurani kina ho na bihe nga ndumo kujubayo nga kina the same thing gamara ka jubayo onu gupaki dunga bagboto dunga juba and then mukudwa na kina gamo shino kidunga normal kiduna kina go shino ngo guma mara kutini mada ka practice he so kura burkina ho ki ya ha brewe dur kina dagbarani ki ye berenga nina daka ogwa padunga me we fondu niku kadaju bayo nya idengo kupanga kandara wuri ni na pepa zande belete I wuri ke na arabi gure mi behavior ni bangre sidu even ogwani hengo gwani ya ninjaga gani a cultural food ngogwana sono kutini so ya danga kaliye belewete so dungwa pagudu kutini so eja hene ne ye begu panga panwa anabi tirani nga woduma daga rakaro change mo bihe kutini nga gire dure mbachiro ma daga change kutini therefore mo kuntuna ka embrace gu shinonga ne kini yaseji kupanga kanu ka area chiro kutini gukura biata paduro goye belengame kura gani shinoke na ho a fitting of city ya chido wapanga dungu apaduro goyo kuro gani shinoke na ho ngogunzo ani kamara karo kubanga dunga busy aburuno boyna manga sunja watado even kanduka bi kina ga mura koro tinada kina mana mundu kanduka bini so tikini dawole chikupangame muduna mono monguro yesipokupanga gata wa manage taxi watado ina kimbe jaji kuro ga motor watado ga mara biaki gbare kanduka biboro so gipare yo often te and then city often de but planio sina manga so no gwapani dwanga me wa gino niye kukoro mukujizele mekifu efuni ogwapa dulele gurenga traditional shino du chigango guhenga guhema sona kana kutini tikinya rogorani na aninga azande animo ino hodunu kongame wa boro niye ina munatu imenga zele meki ukafuni kimanjuguli payaha ko guni edumu kufuafuni ono vurubata dungo japale gukuraka na amanga yo bombiko kupanga guraka do vurubata chikia so cost ngaga living cha chinada mana every single day mobigu paya ngame kuragani aborokena na mbambo begu pangame wa wanyando nikindo adwa koroki mwe koro yo
so abakureni na agumeni a chetani a wuri da wuri ni agwa bore aburuki nga koroki so therefore monga bayra koro mudwaka mo provide ni efo ejaborore so anga biti panga ejabore oguyo kina ne ye na ga yapa ne ye ni ke munji rame bia ma ni kiga oguyo kina ne ye nga ki ye kinya ya chipokinji and then ina araka koro ho pogupanga pani he tima pakara so na ninga zande so chipokupanga me mu dokwaro watado mu dowuli na mukoro kurogu yo kina chana mapakara fu yo ngame kamudonga borote so nedo upanga kina no sungo ni stero ngamo ngaji no mukubingo hanga ako gikoro mara karogole so why do chana do upanga me muniye no guni ha watado uli ime watado uli mungo gwa hene so gulengo gwa he do na paraka japare and then anya hanga boro anikitu naka biya wele ngame gini he duone watado wa maraka yembie yo mukuni yakini bupa wele ngame wele rakaro change jubayo mukuni tunu sichiro cha boro so no gwa paduli rani yo ngame anima mo gwa pakuduli rani yo ngame kagbugbo ne pomo nyingo borote ile gupanga ngodu munyi yoro nani so eja hene belewe na fuel gi sikiri sinone japare sina manga dagbatani so animeno gupanga kurowuli akana huni munji ani hidiki no gupanga kino sinongo ngodu ini munji he chili mikrogo so eja hene hituna kabagunde chikura aboro ani hituna kambogo sinonani kusango gwa na practice hembatano chipopo gupangame wa muninduche watadu ya kizuronga kina gupanga apana bodun konga kina ngwa japadulere aburukit na je tyo kusaya ngame wadwe chenga kina raka ngwani dugigana monodo ka sungongo gamu na wiro watadu na ga family chipo ngame kasi dunga rogu paya ngame mudunna manga ka burubikoro ngame mudunna manga ngwa ya watadu gara ka change ngoduma manje change ya so eja hanina bodun na dunguna chihe yani chisa buru yo nikare ano gure gangwara nige chipapaha Panama ngame minika sada ya kafongi ya opinion ya chipagupare Panama ngame kuchi why ana behavior wale nga azande ana ma change ni kale why ana dumbatano dungo gwa paki na honga gani ka dungo elisana do dagbachirani chuma tona ka go kusa gure kan blaming ga chirani ache ani ka blaming global tabani go yamba nga globalization ne behavior nga abo na change ani ngo for example ogwa zamanu vora ye ku fursa Sudan ogwa borno zubo ku Central Africa yo no zubo ku Congo yo ku Uganda yo rokura lingara so wanduyo ko sungo ko chipagwe nga 10 years ima inherited behavior so fa zere de ya aburukini kargo choko Sudan yo nguni pangame dunga behavior ma ya wale kuvuru gane lingara anende kuchini chiki da wale nga chitona ka mixina go chinara na dumbatana nga gazande watu gumema pa no manga ngame gweyemba hanga civilization nga it's a very complicated theory ani for example dunga Burkina hone pangame ani okay ana the difference between civilization na being educated upame bia rogorani ngazande ngame wa boroni gidipato ni kakusa degree wala kakusa diploma nine bichini ngame kalas umagia rogo payo ni kale umagia pai ni kale yani kalas umada chugulevolo ngame umaino apaino bodunduko me apenga ngabo no bodunduko te but majority gane aboro kuchunwa ye behavior and kamode kaino ho mununga ko bingo wa ya fura rogo social media wa ya fura rogo meeting wa pare unaino ngame giborole rogo na yengaga giarogo pa civilization in eta tongote because padule na mangame civilization play a big role in education kama dunga educated kidu zanga kadunga civilize it in kambambu foro mugirogo paye because civilization dule no ndoro mugia mufahima boro mu understand ga boro behavior mu understand ga boro culture muni waka furana boro guboro gidipa guboro agidanga paya so munukazo kusachiro choke ya munuko sungo kadunga flexible ani for example kam bi tonu gude munazoga kuchiro kuchigeni level ka freneni chipani gino kam bi guboro agidanga paya mukozo ko ga level ka freneni chipani ni gino gini pamada ka pefuni so even
kura culture china influence culture ane kura watu wengine wa matundu ko e ka afrenenyo mun ka just chiro wan ka afrenenyo kurenego pangame mu majaro ko payo arabina ya sahafa insan al-musakhaf bafham hajat moniko sumona boro yani aboro kibironga boro ni majaro ko pani kare hoyaya men mu majaro ko pare. It is not about all education, it's about being civilized, because mu majaro ko pani mwene waka dilinabo, because kama janga rogo waka dilinabo wallahi kama davara gida pa kidu na doctorate PhD bamba tapani ka yesaro ngame muna mungo ruko muini apai kuchini aborogito na kasogaro sometimes anisana chiranga mi amanga borona pare bana borai dangarite because mu rogo sadi nganga civilization na rogo sadi nganga sakafa ma sakafa ngate ma civilizing ngate ngogu pana manga dungu gani aboronga me yani gubeta aboro mi apenga ngawe mina singa aborote but lengo du na manga vurugani society na paidu na manga ngawe chada anto na ka change ngani behavior nga azande kachidunga me morekizande yo mukono bali zande ngorikini za gena forum mukuni kujuba wala mukondo Kampala wala Nairobi kagida pai. Please mose dingo ka work hard rogo side nga civilization ka civilized chiro wala kasaka fuchiro kamunungo besi nga ururu yes mumande kiji certificate kalas mumaja rogo pai ziledo majanga rogo pai because gida pai you nasaro ngawe bero nazaka within we gidi moho but rogo panga ka deal na boro chaida mutana kazaka bero general knowledge kine gina pa mwa modi na kwa mwa engage na boro mudunga sensitive o ma frani fa boro mo sidike no panga okay ko pape mo hane ki boro ni gina rogo wa na janga rogo ete yamba haro ko pangirizi nga self criticism self analyzation analyze chiro musungo matani kidunga nga kram kino gina panamanga kibu kupabe singa wo certificate bare degree bare kalasi yo pame apele ngodungani zilele chimu kupame pangame dungo ogani aboro gidi pai especially me apenga ngo majority yote gubeto na kuruzande best book kina zande twalo Kampala yo kini gidi pai kini karagacho munepanga rogo side nganga civilization chinambusa yambusa toni and I dunga the smallest percentage dure ombali aza kagene ni fuyo iduna wena swinge I dule na gbilise limo ogwa aboro gidi pai kwa borogiti pa inomongoruko. While abore inongotenga, there is a difference between guborogiti pai no guborogiro go payo. It is very important because kamagia ngarogo paya gagida pali zinikadunga sifir. So chinga ogwa pana contribute kuchi ogwa pana manga dagbarani ngawe waboro nigi diwi pato ruko kibali kugihe afugo kibali likapa kalasi nini shipi popo ni nduge chiga likapa. So ngoto kwa behavior na gbiri sarani nga azande. So oguro ni gidi pano oguro ni agia ona mangu pare please kenyo na bigu program ona silika just chiron on silika change because raga manga chi ogwa boro ona magwa pare fuyo tinia bambiko ani for example hoye ya chiron niwe mungo guboro gidi pai mu majaro go pai yo. That's a combination of two things. You are educated and then you are civilized. So gurolo ngaga education ngame kanyawe boro yo for kisana ngame question within the professionalism mune kunde ni kipefuni ngame gipare na manga hawole lakini ho chada ro kupanga ga civilization wala sakhafa muzo ko sichiro kiumbo sipachiro funi kidunga very humble. Okay, me yanga muzo ko sichiro ko complete base humility mudunga humble fuboro wala tato lichini te mudunga humble funi kisimangishiro ngame yani munagene boro dungene nga boro wamo so kuchini munika pazato ngawe ubamba tapa munika mangafini nga munika for self confident funi umkenika yekumbare gidi power ya nduna apachi kole ubingo mwaku nzoko sichiko ka freneni manato boro dungene kuchina agwapa munika peka hafuni kanyekeseni nani munika bangani nika jaha na kugume kidunga motivated kamuka wa change generaka lakini keniyo foro mine biedi na manga Nyawa boro ni yengo kuboradu ngana title chini especially farani Africa china manga I'm telling you me apenga ngami na kizuganya aboroto ba china manga gande bagani agwa borodu ne limochi wa mundu foni ku maktabio wala mundu foni poro iniga for musungu yore kukuraki na ngo gyodu maktabio mundu foni ku maktabio telefoni beni nina hapo mona afra nina afra ko telefoni unajua gule this is sign of undermining ngoto gwa behavior yani mbo kusai
boro yemi foro mu pay attention mifuni muku fugule bo mada ka fe funi 5 minutes 10 minutes muku fura neni ka padu mbara muku pe funi mugi afuli okay sorry gumeni ga busy awale kalas anafura kusa simple ni kini panga mu medicine so kana manga gbata gwa pare munke panga me kanda ni ka kura bodranio borani biro nya age kole kuna manga chiko ugidi pa uduna mana beni kuchini ndu pioro ni ka tona chine kina chike mbato ya pa dogle masia kura wesana America sana nani aninga zande are we ashamed of our identity gulimu ndugu kama sana kusana ya chini ngame gini pana sarani ze amangarani chigani culture chini wala chifu garani for example mini for gibel chitona tana ngame yani bipanga badungrani kenana nga zande hodwani dagba kumba batuga ana dunga nga proud te gini podu na mangarani ano gani history nga very rich budu edule kwa mamanga wene history front atomboro ya mamanga wene history for South Sudan kamundorogo history book maybe even kagida archaeology ana ma contribute rogo dumba apayo but Nigeria history du berani nga very rich history gini pasa ngarani andu nga very proud ya minepanga aninga azande we are not tended to be very proud bolia mafu wene koto sefrani wene bera behavior gani sende apa no bodu nga beautiful but minepanga aninga azande we kind of like we lack confidence and not proud gini pod na mangarani ana we rokel go aporo adu nga proud here we are not proud of our identity tamba bamba dapanga kurapake na mina daka ade kuchigupa na peka mbatano chipopo gupanga ga basically pauli kapanga ni bete but shinonani gukura broke na uli kapai changing shino yonya ana moyeno dundu konga movura uli kapa choka ya mu uli kipa mo na knowledge liroyo but umaika practice good knowledge le ka transform he krogo manga payo watadu krogo pia payo ko yugo pana ni fuga maboro tia mungeso so munabi pa be singame giborole munabini nyanjara ngawo goboro na uli kipaite and gani manyi manja panjara ngako yo gudugu paninga gibori na uli kipaite ja bori kina dagbachirani so na gukura padu hobere na mangara ningame gukura jang rogo payo bere ne yekeka gipare tunna barambida ngame woni du dagba boro watadu ko woni du ona ambero go ni buda oni kisungu dagba boro gwa padu rere ani kini tuna ka fura okay ana fura besinga ka pe ka pangmanga ka educate tirani ga gudung bare mi hine pe ha au aboro kigia gudung boro ni oni ki pe ani kigi he chidu kura boro kinanyo no sungo zaka giono and then ikini tunagupangame wana wa kuna fura kuna atakiro kuna nonorogo fugoyo kuna nya were ono podu muna penga example nga muna pepa besinga karifa kutipai so inika twist gupara awore ki ali arogo payo ngame gupa kuna pere kuna atakiro guda awore ngame munuka create enemy dagbachiro no guboro dulere so gyane dulere tena destroy gani rakani kare bombuko kuraboro kena onika nyame wo ma afrani gurogo ma atakire ki peke gbegbena afugo ka senga tabane mukuntuna ka adegwa pakutini ngawe ma senga dagba boro then giboro ki dunga surprise ngawe mwa senjero mwa gini podo ma pehe nikituna ka saka lini onga gini podo nzuwa wa penga gbegbena pache so gyane magbili sarani tiduna na manga na create this unity dagba sarani kare ngawe ana impresi gupangame bora penga pa boate watadu ma penga panic pia paite ile muna attack kwa rorogoyo ogukurake na nga attack na rogoyo felan nga fuga sanza ki na rogoyo but ogukurake na hongame boro na pe kungwa padu tipopo ukura paikia mukudi ha wele ngame giborele ni na pe tipaparo modu ni na fura tipaparo dagba boro mukuni ja wele kini ka bachi kotini tikini kamanga pa belenga ni bagbagbane he kini kushi gbegbene no mporo dagbachiro ni aware so gulenga gupamina daka ade kutin so gusana ya muna sana ya na nene pa gudon na manga ngame gushinorani nga azande nga gani aba kuma na dumbatano ya na sono ne iliso kini manje pa na iliso kini reki dagba boro kini kidu nogu
gutali monga gagayati agwa chitoyo na dutini ngame borona sona kaida kamanga pawo bani wa chitani nga ninada ka duno guli mo bani adunani guli mo chitani adunani katasa guli mo ne kumbatayo jipara amagoli ranio and then kurapaki ni break kamanga ngame agwa borona dinai pagayo atungo yo watadu gayo culture apa dungo apaguna gayo personal issues kina ho but gwedu generally ngame wai abora fura dagba tirani watadu gani manja pa dagba tirani na wai ana expose tirani fo aboro kura aboro kina oze munga ya manga ngame wonu kandu kanyame unga zande ikini balenga o azande ni na manga gipale bimona kino kuroni du so ye bingoro no ilisote so gere bingo gwa hena so kupangame aboro na okage identity ni nando kono le mugi ni kia zande ngo ute gwa padulele so dungwe kina honga ni nada ka disassociate chini na no bugbele manyi manja pango gu du dagbatirani nga zande ana manga abora peli monani nani and then abora riforani kutini you see bongo kashidwa olenga munaraka rogu society chikini dangame bangi saboro manjipa rogu kuraba sayo so tidina ngame ka arif kutini ngame azande no boydu ko na manga kina gibangi sapale so sometimes singa very annoying. So munebia ngame hoyapa ninga azani no boy na magi pale so china konti bambiko ginenga ana defendinga tirani public te wala ginput na manga bambiko mipa ngame dunga allegation kina yemwe he stick na story tipi ina story tap yemwe tirani nga azani ga o azani dole kala banambara ya de na ga adogu de yani aninga gwa boro ana manga porota ana manga sambaba nambara lakini munepanga kurangwa tungazate maisara ne yorule kurangwa tungakina namanga kubona apaza tishishirani but dagbacho na munebio nga ina defend icho ina do inga very proud when chini do nga me aina manga apa public munepanga nina kura za na gwa pale no bodunuko nina kura kidunga very proud ani for example aga agumena ni dule anga amundare dole akumane ka dogware kini guna jalabia chini guru heza ngali basi chihe but kidunga very proud but yet gani culture ga very very decent munepanga zene jarani agwa pa yem mehe ageni sirani yem plekenirana ni anaunga bonone de ke ka franga wale kanya kasabanga nda agwa pana peka hale zile dungani wodu het so yeah continue so gukura hakana ho ya ogumoino ni pere ngame ana ingo waka defend tiranite so gulengo na magasara ninga zande so on bora pepa ninga boro kini ke kare fa ku tigupangame azande no bodun ko na manga wale so tikini zira wale ngame monakano waka defend gi pare gene du no zira ni kusende bombo ka muzaka furka runyenye kikin zaka pehenga kipeha ngame gi pare ro gwatungo no bodun ko eja gikura ja tungare na manga gi pare amanga gikura ja tungare na manga gi pare amanga so monaka bi upo bia ngame yes tinika kura niki na boro ni ngame anga kinaza na manga gi patel bar kura pake na ho berewe ngame gu manji ha nga gane tima dunga beyond you see so there is gipadu lele kina hongo gu na manga ngame gane manji hapa chiku janete ana manga paki bakini baketinite so mwaha ni chiro ngame gu mona manga gu pare mumanyi ngo hoki bingo gu pangame bana kuragba na kagi pare kuru na kagi pare manji wale tinike na kana zen kulira ate watadu kuliga tunga ejahene kura borokena ha benanga haya nina ya unara kanga mongo boro yote modina nbe tipo furute monina manga gele furute chikido kanya kana ho dungo go yanga da pai yani mukara kambiko ho so ejahene aborokin tunaka bigu panga inada ka paratio chigi sikri tungare kusai bombuko ananjara wakanya anak bagbane limolirani anak bagbane tunga tirani en banga gani manja pato gwa patu but anene karuga tirani aruga no gwa paya hangame minikafu pia pa kana kushugwa pana wana na sungo arwa ya mbatano felan kura apa bagbane apa kana ha akumbugu dana manga ha adogu de kini manji ha but homia kura barahane mina pa apeti mi foronga gba ganganda gi padu lele do nagbulisali manani oni mbunga manga watadu oni moingo ho kini moingo ho kugena kini banga petini kini moingo ho kasha dunga kina gipadu le ogwa pangame wa panindo ogupanindo mukugwana kina gwa mitimi zandenge meja padu lele so ogwa hene do abora reflect nani kutigani manga pai and
ogu kana hong dunga gbaiga du nga kango hotinite ya rifa kutini manakati kango honwa but away skina orenya ka defend trantini so chidungo gupana manga na sakura aboro ina deny tiyo ngawe azande ngongu te na gurage personal apaya kana hongo gudu du chini so ogwa apaya meye eki biheno ngawe kurodogu deye ki azande ngongu. And then unfortunately chikura regbo liki deny berenga zandingo ute and then ogwa padulere so tigine ka kura cha renga ho paya gbenri ni then ho dugari real identity akuru ni bombuko kamunya zandenga mote muna mukini reke kina dagba aboro ogwa bore paya manga ni gurogo ne ka kusara renga o maya zandenga mote tigini kurwa renga zande dungamo modu kina boro modu zeni kejo. So ja hene kanatin ani ngame example dole chipogupana yame ogro na disagree nani please only ke comment ho kanyame zile dwana penga ani ngazande ana defendinga chirani chipogbogbole apa ya peka chilimana ntele so ka chidunga zile dwana pehele please mukeme only ke comment ka disagree nani example umeda ka fo hedule ani ngame vurjuba wale go stigma inini nani na ningame odogude ingaba nambara aparanganga ireji ya pape nigrogana ni gihe gupana misala iberogo pare gengame yanu padu ya pape baiga na zande bana bitam charami awala bitam haramiat subzande detalo meshene be careful okay goguliko bogbole pai ngogbole po shiro ya level gani imagine ani ngazande but guna surprise le masia ngame organization kina berani dunda waweneli mo ngo organization zunzu ka protectorani kini fura kini yeki siparani but egi apare no bodundu ko wacheli mi kini mangi kini yembrani nani kini boyaran nani organization ma yanga wayo mwarenga ikiawe look ikinunga korogora de station kimengo interview can look I'm the so and so from this community. I just want to address something very important here now. There is a lot of false allegation going out there, a stigma about my community, my society and whatever. So please, I just want to let you know what one and get shabo keep a careful one. Then kuchine mugu kepanga aborokito nkesa no jaborore no they are well respected inga well organized ogaboro namo gwa pare they are there small margin of people na maji apare angaza ni no boyun kote but to my concern organization ananga for example organization working as under welfare supreme inzunzu do na mandate pay yo ka defenders and chipomboto wapana mungu wogule so where ya signal ho cham manani wogule kamujingo fugote kamubingo upai kikepanga kikondemeke awe no we zande people we are abcd wapare no kindo ga hasunge ngani aninga uru kindo cha dana defend kindo anayanga kine kindo ke statement wale ke ka defenders and ogura ndu hongo uri kindo ani dumo fudu nandu ka sele chirani ka defend chirani but chama ngate so masia ngoto kwa organization du ogure igini message kamfunga afio bemiko ngota ya pare china bise de marani mikare do nike ka defenderani publicly. Well, gupameda ka tunana ningame angaki na organization te ani nichirani na dani ngere kuchigani gani shino gani behavior dagba boro individually watado gani society and then na karuga chirani dagba chirani ono chima pakara kuchunwadu he bombo gupangame boro munanya munada karuga boro munada karuga tameno kumbogude watadu dogude nganda yipadu mama ngale changangate nikisengero zatu ngaze nkiziro nikare so mukuni bipawe ngame kinogupa kintu na ka reflector ule kuchiro ngame jigudele nyamo ya ruga watadu ya wasono ndegini rugute yataperugute furu ni senjaboro so dungwa kola boro kena hona yani kama rugungenia and then angaki na organization ne kadwado has a backup
yani kin emphasize kin organize ogwa he wa workshop chipo pangame aboro ne yeke ka manga ha then therefore ikitna ka frach popo gbegbena pongo gwa aboro manga ha ka za he tini as an organization so gure good me afranga chipa organization that term me na afra in terms of defending the entire community but because I do na mandate be yo kanyaume aborona pepa chili marani bobale he I do na mandate be kike let akorogo any radio station or a TV station kia look we are the leaders from this community apakina yape wale chipaparani and it's affecting our image another keka address they will be given that chance but cha mangate kulu well ma chidwa ha na question gu gani pagani wulikapai na pagani role has a organization individuals watat aborokena ho wo moino ni pehere do no gu mandate beyo renjare ngwe kamanga ko gudule bar kinegi pa do mi ape forore ngame gani monyi manja pa ma distance aboro ni kare yani borne bitine biwo kanyame ya vungurunga zande by mistake bombiko gini he ni na sadaka sono sa society watadu karoga society but inasenga ni oinika sengaro ni barasane watadu gufia kiduro goyo ngayo kamunkanu kama gipale nika sengaro mamanga nga hate beji padulele so there is imagination ngogu mo imagine ngame gu consequence nika biano kamunkanu ka pepawa gidulele tinga jini so chidumi apeti ni rogu paya ngame but okay kachidungame ina doubt chenga borando kasingen so what was the point ngawa yakusha organization bambiko weyeze kigo organization ga objective ado kina chini and ga objective ngawa kanjera chipa welfare nga azande and japa na mangare chi fall within their jurisdiction ngawa ina defend lima azande na kiningalefa welfare nga azande wait me de ke rogoyo ngame gani individual responsibility ani na barani dunduko na de gupanga ani rugu gipare so gwen du hongame ani bigu pangame pai dure na munga dagbatirani ani esika organize gani society society ngame ogwa brodu jubayo imo ogwa zande no sungorogo gini ya hile ogwa padulere ahekina nga community leaders kinanyo so eja role de du chedo kupanga iplehe karuga adagude na kumbogude babi kupangame ka sadaka ka rijizungo gu yani gu image ngogu nagbiana ngame inatanya kumbogude nga reji and then dogude nga banambara ogwa padulere fela ni chimagbiana bibihe magbiana ana ogwapa na jakoyo ngame dogude na kumbogude dunduko wachin dangame onin duko babikayo onandu kanduka pina chironi kina arabia ro babika ogwa hene gulengo ogwa he aburo biebi na kwe and then kura tunga na manga but ya manga kuchigu scale ngoku ana manga arogoete and then therefore eja hene aburo ne bihe chikine ke na bakare gbiri serimo fuchirani ngazande bekina manga powo gidule so nedo kupangame anitwa kanindu has a society kasidunga minga gbian rogi poporara godulere mimono gimi aboro du hane dunduko mande tidungani nga gbian ka point kupangame jipadulere devirani namanga wure nga kumbogude ine jia hene karehe ani esajiko sungu so yo sende ka furafuyo gurenge minga gbian gimande tidungani ka sadaka fuza hetini then kasiducha ngame anituna kajia ani bigu pangame gani aborotu na kajio gupangame kalasi gupanga gajia parangana mbuji ata dogude kini mbugu panga ga banambarare then anikini ruha weleche anakadwa na mandate berani chipo pangame anene ka defend gani community everywhere begu pangame anajia serani aja anajia gini apaja ngo aburuna jia apaja otado aparangana dogude najia gini apaja ngo kuna sesa ikimoino bare kasidungame gi role nga gbiana ya playing kasa da ka furgute fa borote then chinika andu kina kumbatayo kini nduka jana biana zato well fela ni rengo do faidu cha da ni to naka change rongo yo especially ogorani do na capacity berani ka afra cha da to naka defend shani ngaza babiko faidu china gbiri sele manani ni kale
especially farani Sudan, especially Juba yo ngame o ile ni rani nga dogu de nga banambara paranga ileji no bobole stigma ya fe frani nga sande lego dule cha danto naka fight back bambiko kura angwato ngadu furusa Sudan za kamanga bobole apashishirani bagbana shishirani badigele ya penga baiga te bambiko weni pehe ogole kikuru kito naka defend chio roga social media oga pale gani na wayato naka pehe me bingo zande sa wale kikuru nga kikepai wala ki defend ya zande te but upai ngana ni dagbachirani ngame ani ngana dagbachirani ni kale wachini dunga pa dagbazane na zande wo kina boro weni keki but chidanga ngame pa dagbazande na kurambatu ngakia amu bingo zande ni tekmonite prove dule ni mamanga dungo eli bukina hado azande rogo munga korogo yo munke panga me socket na manga rogo ni kale senga he de bache bati ni gbari nga kanunga ka songa vorana kuranga tunga kam bingote so chengo pa cha danto na ka change mishini ngodu sana kuskota kwa chirani ne ane sedi ka din na kuranga tunga kusayo ka defend chirani nga azande ini seti ka disro kina chirani nga azande masia Munu pepa ane mbata kami givel ni di chitona tona ngame. Buwene shinana do dagbarani nga zande ngaga. For example, muni ame wa batano nado borone yo foro koro mukujini kifu imefuni kifu ligo funi ya ugapale. Ba china yoro pangame. Iki apale china change ya wale kupanga economically na ukurape. By the way, boroke message fare ane ngame agwapale cha changing economically te. China change be because gbogbere behavior ngaga imochise yame pakura wale dagbatirani nga azande wa munu dungo guboro duna uri hebero boleze gigene bero duna namanga uri apaitoni munuke pangame kina boro agumeno dole nikaimo bambiko inado hu kumbo kina boro agumeno dole nikaimo bakole mikina ho na ki di message fare banado ngame udule yambi dikaimo boro agumeno nambi dikaimo nzunzu chipa upangama poro beko arabia beko wapale so chikini da walenga gubeta boro tuna wiligene be mbali nize kigene feo munepa walenga ima tona kado kupanga ga gume ya idanga gume be nado kosunga ngaki ni na jeni ne wini chikini sa paya walenga gobole shino kinto ikini ya wo gekole ko bichuko ngawe wa magukwale kwa danga gume belete but anga kwa danga gumete but culture ya wale dabachirani ngaga imo chirani chipahe sabu pangame wene shina na rumbatano rogaranio aborto naka sa gimo kuchini because kamada kapanda chiro chada mudunga very careful udo dumala ni niyo ko grupo do dumala ni ko sumona because kamiyamu nazaka berofa no bodu ndikondipira nikada chinyawe so masia culture chiyo wali hali chiyo be kupangame dunga aboroma mera kusegeza manu furakini kego nani wala rungo dukushigi pale kurumona mangawe kushigi pale da barani ngaza Gupana manga combination ngaga rungo na gukura mix ya culture na yego nani singo gwendo bargu meme paduro goyo ngame kura pakina ana manasani ogukina ngarengo ogukina anya ngarengo ya ugupamu neno ni pengame boromonji pa ina manga ronangwa watadu borono manga gani pa ikiani na manga kinarongwa gupa yipati meda gupangame ani bingo ngame ani asadika pruvungo bomgo kura he kina hongo gu he mojio hokuti boro chikido adunga hard chipopoka prove he and then chikido adunga hard chipopoka deny he okay and then you pointed to chodo gupangame ani asadika verify ngaha eda ka prove he watadu ka inongo eda gipale nzunga boro lengo dungani watadu podu besinga gupani ini pehet ki dia ha ngame yes tima dia ha and then abrukini believe nga lengo dungani bombo ko jin he gupaye makura yo ana bi ngame watadu abrune kingo bekumba kaza balewete kinangwa wa wuri pa boro ni kpi kinangwa wa gipani manjamanga kinangwa so anakan woke no gini para pa do chi pa wore ngame aborana sona mbatano aborana manga ya pa manga mbatano be udatu kupanga gangwa so gini podu ya wore ngame iya pa boro amanga hakinangwa do kikuru rogoyo
and then wa boroni sona ha chikidanga kalasi agumeni ne de ke imani ogwa padurere so eja hene duna do pangame ani esejunzu ka wisi gongo honzu ngame gini gudunga rengo gini gudu anjanga rengo ya bombiko ji hene do na continue kan ana continue dagbatirani kini imigani society ka brosono nga beji patel tina affect dungwa borogu payo ngame ogupa mweno ni pehere kasi dungame muni jijaro okay mukuni believe gupaya wale ngame gupanga gangwa umehemo kyo rogo ga society watado agumeno ne deke imono na ngwa chipo gupangame manjara bia madwa poro ogwa padulele mukuni parachira wale cha agumeno kusayo kinaja agumeno bele ne kali atyo kinyame wo gudja ko le wo koye kuna njana ngago so ikini alia ha wale kulijaro and then innocent dogude linika ndo wale mbugo gupaya wale lie inongo oya so eja hene best go gukuraka nanga imagination ya pehetiki dia just because of the changing ogu manji ikibienga ya rengo do guja ko re ye kwaji guja ko re kuna anjaranga belefa gumekote kuna manga gipare walete kuna manga gipare walete kuchinite there's a strong belief ngame rengo dungani kala stikini da wale ngame oguyo kintuna bena gbegbene pa kuchi jako duneye kananga likoyo kalasi kinaja pa kini kurwale ne de chade imangiri na ngogwa padulele and then likodungwa pa and then gigane aburungwa ngagiyo chedu koro yore oguyo kina honga buru airazile were na liga buru mana besi ne monje apanga ina liga buru mana so gupami apesi ni bomgo gupangame buru ye kudagbarani neimarani dagbatirani na bal dagbatirani na kura buru gini he do gungwa re mongo ogwa buru chenga borarani ache mo kana tirani tin so ane sananga tirani na gipadure bomko kura hekina honga guse ana believe rogoyo dunga gupana maducha madunga chidwa kati manji ikiali anga kina ngodo so eja hele believe ne imo pagani cultural belief rogene yongame gukura kana honga cha madunga chimanji ikiali anga kina ngodo gukura kana ni uri pani manjitoni ikiali anga kina ngodo so tikini sogupa yawe weja pana mangale ngawe weni yongodo munoka duna suspicion liroyo ngame giborole du manjiro nangwa of course gu kakuso limo boro nga gibole du manjiro nangwa gurenga ga number 1 enemy na kasi dunga guborole nina aberango kandoro gupanga kamangaro nangwa ate mozi pangwa zio gwa kutini anakanu woka prove he nga rengo dungane watadu zile dungane so this kind of things in imogani society nikarehe komiko prove pangwate mani mo ka disbelieve hate so adikini nya wole ko rogo cycle nga mo ma create enemy ya wole dagbachiro wo gibol ne ka jengu paya ngame muno bero go pa kusirunga wo muno manjiro nangwa dikini kacha achiro kusayo yani paraka kini ndu dagbachirani kina kumbatayo so eja hene nedo gupangame ani sungungo sen ka kini furanga hezi society chipapa ha bombi ani kanu hoke ino gini gunga kungwa podu ni manji but gwensa mie ni hengame gwengangwa kino gungwa sangaziga na husaboro chimine believe rogo bomko gwa panga gangware mi mobingwa tunga ha mbatano ngame abrobesi woguyo kana nanga hananga na yeki mangilika pane foro gipadulele giborodule unatumbosini giborodule unatumbosini wala anyway wale ngame kanya forome giborodule ja mara dulele gukumbale unamanjiko wale kutumbachiko mukutuna kabigeni value ni sahangame okay kasidunga muna manga boronangwa ni tumba ni meamara then rakarokido wale mu questioning ngame how does it work mochamu na sedekanyero gogora kare kamanga afa boro watadu gini podu on seking of fare gini ba to na ngambata na chiro chinia exactly batana kintona ka ondokura ana elimi rogo yanga guliko strong belief nga even gungazire ngo watadu kwa amanga sunja yani ki believe you know some of these things in imogania na gana berana ni kina kusayo na kurapo belengame weja pale ndunguna chihe wale kuliroyo ngame uli daliba na mangaro nangwa uli dawiro na mangaro nangwa inene na mangaro nangwa gi cycle ngaga gi bena ja hene kini nyekuliroyo space adunga be berano
kabena gupanga chipa gupangame mu balenga pachiro gbana kuragba waratadu kabena pachiro para karuno virogba na kuragbate muno kabena pagu pabesi nga muna chada mudunga careful aje monyingu adwane amuno kando kono leni kama ngaro nangwa gihene muna haraka rogoyo gisako lunganine regbon hodro chikini saro mu limiti gama goal gama ambition gama mission makidu mapele ngame chafunga regbo fonsi pamubane kabena gama niko umro bana kuragbate kena pabena pangwa kini nyeliroyo kena bena pa ina chikini dawe lenga kalasi munu kanu kana dakotoro mukunu kanu kamonga gweni keli mokoroga blood stream and then tindu pakinu katunono bana kuragba chikindanga gungwa ina pepa chidudulele so eja hene tinada gupangame ani provungo gini gudunga lengo mbatano gini gudunga zile gini guama ngasunja ya gini gubesi dunga gupa ya pa hapenizio pa kuchiboro ani hini ruteke ino gupangu ngame galenga ingwa dulenga nzunzungu agiduno lenga zile Felan lengo duma peke mone no bodundu ko but tabani chipo kufale chimi gi opinion ngaju banga ngwale tabani ngwa kinaho golechu kan dispute ngote but rogo kura apana manga minepanga wezile madwa omezile maduro go nikale ganele bwani na wenga 9 minutes anada kamanga show chipa 1 hour exactly so gusana minika sana mera mukaranga pa chipa ni guruhe padule mnamanga dabarani ngaza ndengame appreciation ana appreciating akwarani te munepanga me bordule mambu neni kiunde ni nzunzu dule ni adunga completely zero wanika kuranga boro ufokonika kurangani ngame wo mwengo apaniso bono no ndorute uborzat no ndeni ki dafani kuskulian chipazat ni yanga wale kafunga tamba hefuni wala kanduka ke bingen wa boro chamanga te dunga buruma complaina wale nikare no gupare ogyo kinahoza to ngawe moyene yekini tonaka ngero fwani banakura nikasa chini kuchironga gbogbore eneminga ya nada kanya science lipa so ngatangira kare chine begine masia mukaranga pachi papa ni guruhe nko yanga dasana hesande na nikijise tamba gupanama ngame sometimes ogwapana affectira in society we don't have to put a limiting a time tipogupangame bomko guire gbodo ana bia hane ana invest tipogupangame ogwaborana frafiyore ana educate yo ana asada gupangame ini gini duti ngazi azale so but anyway when amangame yes lengo duma mapehere kura pake na rogorani ngame appreciation ma yani kamufunga tambwa hechipogupanga bora undoro na paite chido ana peti ni kuchigupangame gushinorani na dumbatano ogwapamye ne bie mbatano wa mburani rukutinga wa muni mwenye pafu boro ne yake kachi sende ki ukakpara furunga tamba foro mukine no wole senga gipadulele ni mini he tingoduni sina kuronggoduni ya foro mukini he mukuduna ilisongame gupama manjefunile chema alia pafuni rogorokani and nine yake ka appreciate ro kachivora dadu ngame ne yengo unogwete legbadu kina homie me bubo undokura boro and then gikumbare kukuni ga bonjirani kiri ga cheko one day kukunu gbariyo kini ye after a week kini gbariyo ke ye ke kafu tambwahe chipopogupa bubo undoko nanene and these are the cultural things ngogu he mo bie bingame gupamo monje fuboro bongiri ni agonga chinite ke ye kuchigupanga gupadu mapehere china manga ngame muno undoboro masala ntima manga dungurani kina nongame wone yo kona aburuke na ondo yo watadu munena bugumeno kito undoni watadu ukungwa bora ha payagba pa benia ha muku undoni so ni asadika appreciate ngogu pomo manjihere so kani mengote and then nikiru belekat no kabiro kanya sunje tirote ogwa padule bomkoni meno upangame kala sugu pomo manjere mama manga and then bono ini pate ogwa hene so gire na imo gupangame tipo gupangame mundo kuraboro bali bomukono makabeno gupakuliro nga gibodule ka mundo ni nekakuro kene gini dule so eja hene ngba tipo gupangame ani asadika ka appreciate ogwa pa
agwapa anam abora manga frani watado anamanga fa boro chadunga do angame mumana mena na wala ni mana mena na paroka abie kina ngbangwa ibomgo kwa kina na pe aboro na pe ngame okay wa mafuta mbaya foro chigure bonanja hare wala munede upangame umana mena na limono bangiri ajene ka abie ngamo undoro so sometimes changa gura anga very embarrassing ogu kina ha ngame tabani na mangara nyangame amuni yena watadu amuna undo boro ku Uganda watadu ku Kenya yo kurogu badu ni rogoyo muna gumbugo mambuno kita jogu malane ka kidafuniyo nikini Messi yo tikeni nani yanga dangani yo munjiji pale amanga ni ajenga certificate te ni ajenga degree te kitu na kina kata puro ka peka foro so guraha ngogu Edward chini ogu ono kuna question chira ole kame gini guni te munu kambuni awole gini guni munu ko undoni yes tamba chipa kufukura muni pe ngame taba hana frani chipa kwa pa na fudara ni Organic Society kan mwengo time limit kuchingite yes mi magri na mo minko minabia message ane nga Brunei Fale Roger why do you want to cut this topic we are really sick of this please let Masia talk about it lengo dungani ogron naki da message fale felan ogron duze gino ani nga for instance ogron du diaspora no dunga Burkina ni masafa munepanga me niya sedika struggle no ke na agumeni kono gani mwengi swingi ki mangi apai nikini na agumeni kono wanike na agumeni no skosu ngo besi chipokwe nga yani 1 year 2 years ogiyo kina besi nga within 6 months bo igimasa mungu kuchikuboro ni yeneni tikitono pakadwa wale nga ya nebino kya swingi chinite kaza nini nga uli English toni kitona kama nga swingi nini kabikuporo wakanyame yani borodo swingi chinite nenu kurapabele ngame bahagre agwa boro beta boro kina hanga wa muna jasi fano nga gumana mo bihe wa muni kidi mana ni muni kidi woni hefuni ni na furu naida mana wa muni kidi kamsini $100 nika yamu gumana kam kidi ya chidule ninga chinga gumana kam kidi ya chidule kuchini chikin da ore ngame upamuna apane ngawe yo kina nga muna dafonu ku school ya nga danga degree benite omnuga yake ino mukun kati communication neni ingo wa boro ka plan no keimo nikini bironga yani gobale yani so mukaranga pachi ko kupale masi gure tinga gupana manga manja abora manga dunduko individually and then begu pangame wogupa moino ni pere ngame watadu moye na gumeno kono and then sikida ole sigupangame muna ide gupa beni ngame gugumeno ne watadu nitachinda rachinde linio sikidu ngame yani kini mana bonko gukura kana hawa na ni pehere gukura kana nga kasidunga gumeno in the first place mo tiamu ko undo gumeno mo undo ni reason mo undo ni chini o onina gugumeno ne ono moino gu benefit ngaga ha therefore kasidunga ni afutamba foro tigure bongare wala ni afutamba forote ni afu ha watadu ni namanga rugukura payo for example ngame okay ono sungo nikini mbegu wena he foro ki mbegu gift ki na ni foro gwa pa gurengane na appreciate ro gureka na chini but chadunga do ngame wodi pa foro mukuni manena ni watadu uli pakini manyi dagwachironi nga uli tagbaga pani manyi dagwachironi mukuni manena ngame wakamie yengo na mokono ya wakama mangaro wale ya japadule kakuso bufugo ngame wakamie yengo na mokono ya bura wale ngame bufugo le mahigi na kisisi pogoni gume bombiko gupangame wamoye nani mo yengo nani nga kasine wakanie ni gupangame muneye nani kono niki mukine kakakuso bufugo le funi kanie yengo te so eja hene chidumina apeti ni kuchigupangame kurare bokena ngamu no ndo boro kasidunga ni amafuta mbaya foro gupare amanya saha chiki dukwa ono gungaka yani mukuni jecha mo kanyame iyo gure go utad ni mane gurengo dunga masia sore ka kata fogoro gurengo dunga nga ogurani kinanga anena gwa boro wakanyame munena boro akanga imo ngisunge foro yani chili gupanga mo yenene chiki da walenga iyo gupani katono kamanga rogoro kenino munga entitled chipapa munoso ki yombuni pale menge Africa woni mbu filani mukidi mana fa filani
so tia ogwa pana mangano me ablimuga ogwa bono bodo to ogyo kuna na ye fela ne kidunga hambolo kiduni kini disi kuboro ne ene la ski dawa renga ni kitono ke export ni wapani duzande yongame gipale manyi wale filani mukidi mana pa Afrika mumwenji wale ano geni raka kina no nina da karaka geni raka bili kina chini nada kadafa oninga yame mana berute kalas mba ndani ya mupehe munaposo fugoru kalas mashaki kini bale ngo ogwa pai na manga dagwa gwabo ne na gumeko so chidume ngo gupame apere ngame guzahe du hongame mbahangba muye na gumeno kono and then kasidunga gumeno du tina bipo goni gume po dungono goni gume dagbasironi wa chidu kasidu anga gumeno du kamusanga ni wakanya kanga dunga ni ngame wa moye nani kalasi iyo gupango gudutini wa muni ulipani monjele wa dumine ye nam ukamie yengo namoya gufugole wa mine no ni pemba tano gufugole mahijina kisisi pagume bomko wonini kajia ha ngame muna wologuliga ulipani monji forotoni chikini dawle ngame ukamie yengo namo kona mugumukini jigu gufugole munuka katagumeza tuno guborore munuka distance tirotini kusayo bombiko gugbegbane fugole fugodu ngani kachivura dunga gumeno du kamu kushingo gufugo ngame wakamia heye namo ya watadu wakami para kusaya kasi dungame gbegbane apa namanga dagbachironi bari chingbang bachipopanga oni sungu sende ka furachi papa na ilisoni kisungu kimba kajigu pare ku boroki inni gupangame ginile nanja rengo ginile nanja na manjira ira he and then oni kita ruga chironi nani oni kiru bari himbo kajigu oni pa ku jana bomko gupa yemika biha warengame kurapaki nanga wapani manje watadu muni nukindo ajifugo sayo gumeno tupe hetili mono mukuta hemu yekeke yambani ko sungu soni sende nganda mijipa sayo were neli mone ini afere modu were gini podu gipara mangasini watadu gupana do dagbatirani nga gume kinarani ne ini he munduka nuka jangwa kura boro na ya gupanga modu jigi pare ka oni sungo sende ka pekanga ha but ya danga ka oguyo kina danga ka manga haya bombi ko gupanga me nine bitini ngo wana rengo beru ka pehe gini duno le kibi gupanga wa do na rengo ka manga gipadule so ko no sungo ngo sende ka frach papa hake no do dunanja na manjira ira pa gini na manjiwene pa ya ona ka manga pada gbachiron wa kana gidule ono sungo sende kibya kuchupaya ngame woni manjipa oniki hombo pa dagbachironi nganda mombo pa fere mu meningo gupare na gupani duche papa hombo pa ngame kasidungame mu hombo pa be boro ngame mi afro mi na apologize for mumbuga pa fere spagi padulele kakura pa ya manyingo berewe dagbachironi maki kushigupare ya bombiko gupanga mu ma apologize chini kamutaka kusaha berewe tipogu vovo pana kamanga that means ma munga pafugo gupare ndukinji ngoduro yo this is what very many people aburo inongo pachi papaya so omunaka pegu pare ni berewe ka wakasidunga kura vovo pa mwenye dagbasironi mukundu kini kushikino gupama ma apologize chini automatically guboni ke yame kalasi na yame omuna kushikino gupare areme na yagu ombo pa ma yame mbu pa forole ma cha gonga ngoduro yote kwa padulele so kina gbegbena pakini ndukinji dagbachiron so gulengo gwa he dungo gudu na manga dagbachirani so nede gupangame aburo sungo sende gupanga ka kini furachi papa gupanya ya aburo sungo sende ka ruga pai cha dunga muyembuze gino na bate oni sungo sende akimukuyembu aba kumbo gwa aburo duhon ni munabio na kiki iki sungo sende ka wisigo gupare gumoni manjira ira pai ke pegama ku bonjiro gumoni manjiwe na pai ke pegama ku bonjiro wo du ruga pa dagbatirani anya mukuganani kina ku kurogo social media watadu ki ganani so panga zagino na boy ni he yani munada ka furachi papa chipo pangame zagino na boy ni he begu pangame aburo bienga ngalo boro na moni gurogo na gamuni ka dani gurogo so eja he na destroy gani society ni kare he and then no kupaya hangame aninga kumba anitafunga ngo gude anikini funga gude fura bombiko gupangame wagipado na bihe na manga warenga jare Kampala yo no gude
and then mina manga South Sudan yo mina ye basic ni ekini monji ulira me biata bia maniga na ko before munuga korogole gole chindunga kukura sana mina daka ukura top inale ponde ana chindunga ni yakuchini so mini anike kuchikule tamba chipa kukara kukara mo chipa kupanga ga wine anara kazigino na wine wagwa bora manga pa na wane file na gwa mashaki na garan ko bor paidu na manga yingi potu na manga dagbarani no go gwa bor beta bor ni na gume ko ne kini ka na disagreement ne panga ya frangate mashakil da gachio and then ge mashakil no chitu na ka divide agume poroyo guni dino uligene ni bene nina yambo gwa bor duko e ka imbe na mara o filani nina mangale no wale nina manga ko ni ginga geni pa ya chikiri da wale ngame Olivuse saduze gino bidali idumuna chio kama gwa paniko ondoge usura ya madivadise no so nina yamba chikiri da wala tunga betegania ba kumba gumedusa yo tabane chidegi garage orule gumo yeja pangbaro ngo gumo duna mana be ngale ngame apele kenyazi le me ape on disagree ne me ro comment ane dungu pana manga yeja orule ngame gumo duna uli mana bero modu aba kumba ya pangbaro kazabara dunga bubole pamoyi moho boroni kan yafa shishishi wana ako wote upampe mofuku menole mbanga hate kidunga yani kidu wabakumba wala yuma dunho kizabo lakini wamuri na ulimana bero mone kisho ngogo aburone boymuko ngogo bubole pana manga vuruga ni society nga azande ngago apachada ntona kambuhe on perengo football kazabara dunga ni nondoro mu perengo funi bimiko kam perengo funi mu moboteseni bana kuragba bobo na pake na continue na ni nyanuka na anite ngagwa zahe anada ka zahe chini and igupai munfura lipa ha briefly le and do lenga example ngaga agupanga borona ko social media kikusha allegation kisengero kipe yapare chinga gukura pabalewe na yene bakale kanda dagba boro monagbali rogo social media kindu kisenge boro kipekelika pa chipoponi then chikini kada wazata ogwa papeke mohone ogwa borona benaduna benachio iniko sumo ka investigate ogwa pa mono peke chipo kuborole neke bigeni raka inika ige na panga ogwa papeke mohone obonu ko zile pe mohone kuchili zena obonu kini kakaragachi kuliro muno sumo chami kini benga mururu pape mohone kalas mo madisro filani achiko wori bana kuragba guleporo chimanye kuliro Kima filani iropo ninjero iropo ninjako kuna senga borobo kuno sumo itona kasenga borobo social media mukuru kipepa fu boro na evidence kaya padu mada ka pehe mosidika na laziro goyo nga sanga okay gipamini ka kurana ni ka frach papa hale is it private matter or public matter muko kura pa kina hore ngwa tenka mangaro privately mukuru na ni kipehe fa boro kuchini mukuzahe then kuchini mukuze kibangiri abo Mbika boronike bironga up kwa pamongiro le mana tutene kamangala manga kalasa midunga careful kemimongi bata yepale na bia filani gule mu mopata saboro lakini gungame paida gwachoro na kwaro privately monanda kakura na roko social media ka sengeni ogwa pale yes mwana kamanga ni kimbarasi ni chipagwe nga 24 hours bana kurabwa ogwa borona ngira roko pa anga kwa bormo ika pronen ne yo ka sengeni gidamu gwa borona ina gweru ngaja Europa ya inika enjoy kusiga senga ha enjoy ogyo nasogo ni haki supporting but bana kuragba ogwa borona ngira roko pa yo ngaro wabo ye biro ngaso ngechero bera liroet Europa chrote nuka chindunga muneliso chiro mongo boro na mangaro ropai kam kurungana bato pogole ka pero go social media te so cheo upavi na dakakaraga chipago pa pe mohone then the topic is yamuna daka touch base na gahare chinga very important anima fresh papa ha barak ana fresh papa probably last year na the base briefly but minada ali na ani furangali pa hanzonzo kazogora ha go panga garoga chise ne biparani kuzegino ngawe masia paido le meape ngawe minga genisi ogwabo nagbali no kanuka jade yote but paido le na manga dagbarani ngaza nde ngawe azanda ate oguranduze gino majority biabo ani nga not honest na achirani for instance module mweno nga gananonga 40 bete 50 60 munuka gbali no kandu koyo kindu kandu kaje kuliko tondo gude okay kamanga apaya kwa pali no bodu nduko
bana kurogo munki ne ni kon gare nga 18 years wala 20 wala 19 nikini eke bi mwai 18 years old or 19 years old they behave no cikini da wan nada karaka mota burakare anu ma majeni ja kumbo indungani kalas mashakili kini bali da bachironi bana kuragwa agumeni ka japanga wo filani amambu kumba ya makaraka mashakili da bacho mi ablemo ngukumbatere falechimi mina blemi ogwa boronga ano gude ka borogbali no ngani ne ka jawiro mudunga honest okay mune bini nga wage gumba kumbali gana ko ngaka ne alene wirani oni dunga honest fu kumbali ki dunga honest fu wironi kine wire ngako gekumbali gana ko maisa gana ono bingo ngame ro pa ngani te ngame no sumbote pomiko bana ko mai danga wala ona danga faze yo fronite kipe pa baiga fu kuborore kipe baiga fu wironi kuchino ono mopata so wironi bego bora pa kandu ka geni yo kasana igana chada no ngame onaike jenga kuma ne made tina manga ni manga barakam ro kura batunga hambila ngani ngaza ne chamanga vurugani society to gura nakuru kuzegino lakini ro kura batunga kama zingine maje yakakuwa ojulo kwa borore but minga glad ngani ngaza ndana manga hat so ngobu pai gu behavior chada ne change ho ogurondu poroyo kaborobali no kanduka jebiro on perengo funi oni afini nda ako garano maisegu gana wirani ana idanga bana kuragba mushile biano wala hibiana nite baze ye frani wala chi ye fronite ako gole kani jingate lakini gongo onosungo on moina ngaji pale cha mangate it's not going to work the relationship is no kumbatato on ka manga pai ka hype boro ni mja pai ka tona ka jeni Juba wala yimbe yedo kini nene Kampala kino jura poro funi nina maji ya pale manakura bonike kada now within 1 year 2 years mba ni madoni chikoro and ugonuni duwa nenga gonunu na bi paade omuni yeneni wogole ni kini doroporo kini jikporo kini jigamama na benki yo kalas mukununga frustrated ene manakura ba agomena besi nika yapanga felani moipi ikini ya inaga sakambaro koyo and dungu kwa buru pikino ikikube stress nga kina gato gwa pale ngawo muni na adenga muna hawili kimo japa ifuni no bodu ndiko nini ke kadano mbani kini samu kucho anga ade ni sonyeto akumba na manga mrepanga ade kina na gbali no kanduko kanduka ja akumba woni na akumba ni kadano nete bigeni waraga kalasi ni kini sekwe chini ni kini mbuku kurude ngo ogwa pa amanga chaida ani asedika share no ni na kachidunga me chingo kupanike na kubola pa frana anto na katama kambu kusai so Masia yes munada ka fresh papa go ahead yeah tamba gupa mina da ka pet popo gupalenga yes tima pakara rogugu bapara halenga wa boro ni bali no munandu kanu ka jadeyo apagudu rogo nga mu weyemo kono watadu ajimo de watadu ni paraka mu ni decide nga mu kanu ka jadeyo muna biengame guni kadu nga na venino ni chogu yo duno na mweno gi arakadu no and then mukuni ndo awarenga muna ndukan ka jade yo and then chipo panga ke yene ni kono and then munuke enjoy ga marriage ogba padule chidu pakara pa kini dorogo yo ngame wa munuke yene ni kini zalga bangiri ni kini biogu na panamangano ni kini bigu pa bere ngame mumanyaka muma umero matna kanya saka mulengo no te nikini gbari agini zuto kabero gwa padre tikini dati gupa ya walenga kalashi ogwa henadu beni ogwa hedu bero mamangi sunja na badunduko oni paraka hada gbachironi and then tikini ya wale no gupanga gipamu na peka hale du na frustrate akumba guyo yeni dorati koro munandukara ono moduno tumo bombu kini mwenji dungwa pa koro ono munara arabia kini dorati koro gupadu ho miada ka pe kurobini kina na ndiko kina ho kurwa wale na naido gupangame aninga akumba anirugutsira nani bombiko gupangame chino undo kachibara dunga che undo ngoro ko bakare payote so kina ya manga mbatafulo go ni chironi kina ya manga nga ina ya wa prenup yes prenup oni manji prenup agreement oni ki sign and then chikisungu ho so musekingoro go wenengai so prenup ngame in a brief way nga
wona rogachiro watadu wona ka rogachiro ni gama hengo gunadu bero wala bombu watadu iyo guhendu mo in position nga gaha ona parakanga honse ka daningo onik para karomu kora wele ogwa hene ya dividing hate bombiko eja hene mo anhe without to get presence that's rogoyo dungani ogwa hemo mangi sunja manbe kporo gwa hemo mangi sunja manbe kporo ga superannuation ogwa hene ona karo gachiro ntiki danga oni paraka ikine igasi ma he in nus ejegu inanga gi agreement me apepa hare so chini ka prevent gu pangame gu dere claim ogwa hengo gu mama an without to get presence rogoyo dungani. This is very helpful tipa kumba a ondoko ni rogoyo tipa pogu pangame gbana kuragba ogwa hemo mangi sunja he tipa how many years ki dungona ha ka buro yenga e basic ka tumbanga ya ka anduna ni free kini mburo rogoyo nanga tipa limo kupangame o kalashi ma maduna entitlement ogwa pale bomko jipare mamanga baradungu he dungu akumba emitiyo akumba ni imi ade ni imi akumba beji padurere so ginjiko kini kurunga gi na nga ginjiko gi panga ga agreement ile so inika bikino gashidungo na paraka inika bikino gumana ma anhe vurugulegbo ona arugo chironine and then ikini ka calculate he kini biupangame gumana du hene vurugi tuna chigigana dure ona arugo chironinga officially chidungo gumana ona ka paraka ha guyanga dadu sayere nga gajikumbale watadu ga gidedure jene du chedo pangani rugusirai na wenenga so kurapa kini dubale ngame wakina gipamon ana peka hare wamandu ko mukuni jida mukuni ye so mundu aka mumboke chiro tipopo eja pare dunduko bombuko wachene ka enga watadu olinika yeli kindi zaraga bangiri kini biguwe na panamangano likini tuna apa kuchiro agwa padulele kurade ake na rogiri ngara dulele moye na jaro ikiye kinangililio kizundo heke zundo na sabuni wenengai kimbuke na gitili he kalas ikini ya wale kini hii dua zatu nikeli mokuvuru poro kini tunakaberejele poro kigataka poro gwa kena honga mwa chamunga de kamu ya hangame muvuru poro mukuni zagangwa jimonga iyo gwa wije neye no gwa awo neye no bodun ko mukuza kana ngwa jimo kya store du berotiye otinika bilisa koroni kama biranga hanya so omaji akumane otado omaji adeni mudwa kura behavior kena dwa kamukete kusai nga monga kumba na daha kasidunga a friend ni do beronwa mudwa kamulimitiyo kuchiki no guyo nzumai de yo ngoguyo rembe ko undoro in moral support ogwa padule rembe mo rembe kadungame okay ejiole mu kuro moneka ononeka rekane ogwa pale so guyanga dele yole mu kukatiyo kusai so kamuduno gupabe singame gama friend na dumbata mukuvura du poro mukuvura du vuru poro muni furo kinje kini mangi chiro kanyame yani ga title change ngote chinika na problem rogoga ma poro yani kuro uru and then ho chinika dunguna ho chinika suni tikini yana paya warenga kalashi gonino mukoro chengbenga berwete ogwa padule and then no kala mukoro always there must be a compromise mudwa kamu kura pake na hodwa kamu ijikutini anga gidulele maraka nga bereni sanote munaraka na uliboro foro mudwa kamu ijikutini hanga ge padulele ga duty duka manga ha no gupaya ngame kamu jinga de watadu kamu jinga kumba kasani ni opportunity ya nga kalas wa munaji kumba wale go dream life ma bena ha kuna ke kanjero foro kuna kamanga yani kina kumba manja pana bodundu ko foro okukura pake na ome bie bingame mudwa kamu ini gupangame kumba na manga sunje usunje kwa manga hare kuna tumobili kuna manga pana bodundu ko there is a limit kutini barakura de kina hongame wakasini dungamo na manga sunja manga limo eno gupanga muno tumo mogaji watadu muno tumo bilinga gabombu muno tumo jahe dulele rogo juisa nikite ino nikini rubole kini fukini mai pressure liro no guliko pressure mu manjigara amanga of course kura kumaka na bengame go duty duo unapia mujanjo unakamanga batu gukuro yokinanga ina manga panga beyond zanga ino gupangame
gimana du gikumba bihere, there's a limit kutini. Gu kwane manga ka afford heya kamu maingo pressure liko ya ka ku bimana ni gurogo kwa yeye nani foro o moino ni pehere. But gungaki ni sagu paya wele ngame kumbo dunga opportunity foro munada ka guarabia maeda hareme gidure munaida garaida kura deki na hane mo bia opangame yeye namo of course mo batiko gude masonga poro wene ngai mamanga poro anzu wene na wene nizamute arago nikine buliko mune no le mukudu agwa padulere rago kinta ka jana chikumba ngame gimana che wotu mo forore gipate du ngagi gi hopu na dule kino gwa pakidunga high life kidu banjiro ga munada kina high life do and then kama compensating go ku bahaya ejahane na gbirisoro mo pora gbirisa na ugu kurapa muna pe kuchigupa ngame gani na ogurani yake na ho nga kumba ade na idangarani ya besi nonani so omunuke bienga gwade duno ya ma ino sinono no boedun ko mukuni gbari kini ndungo tutunu kana boro ko Africa nga manu ka jade tabani ye ino ngo sinono niya and then fo ye mo ngani likini ipogo sino wa pamo manje gwa padulele likita gbari akunu zutoka gari gure kamubira nga ha tinete so wodudu gira kadulele tidu gira kangano muporore tidwa ka tidunga balance mudwaka muini gupaya ngame uri boro dumore kanani ne ganili so mufafufuni maha nikifuili safu aforo gukura jana and then gukurogwa kana ngame kamu yengo no uri boro ke kasani wakangano ya nga kineni na manga pa gwa pale kalashi mukudunga kini control apa ngo gwa padulele mufuga ni freedom afa so ejahene na manga kura denga gunie honi ne ye ka hipaya hi hontini ko sunini gurogo nikigbari barasa kini ndo kindi so tikidwa habare ngame jini podu na manje gwa padulele tido wogupamu na ino ni pehere ogwa kuma na runo kandu karo gade yo please ka borote kiongo ngame ni bimaranga muyena maranga guide dulele imo kaje wiro enyom ogwa burkia enyom se tikanga nyom se dene kaje ya kumba ni ne kinyomuni kina ponyom se kido ado oni asadika inongo guborole rekanya adunonwa ani dulele ani aburkina anaini aburkina ho inina nyaha nda filani gibole ne kaje de no rekani ni duyonwa aja padulele so mukusa on kisana nga sana ha ade de me ape bombuko wa kumanike yeno no ganya mara kini yekini mwenyefu bogude ne kasana nga nda mwini gi bodulele kan kamutaka eda ne ngbaronga mwini gi kumbadule ne kaje kina gani mara tigen but monga de mudwaka mumwenyi ga research nga gikumone ka jarole kini mbwada mbunga wena de kinano kami ningoronte wena de kinano renbe borale ngba kaje nino gin hedu na gbari ntini no this far ngani ne kajade kinayo mukumwengo holiro yo ngame maybe kurapa kina mukutuna kamanga ga research chipaponi adodu ni nini adodunga bakureni mukutuna ka sasana ngai kamanga research bombiko moyino ngote gupa mana hanu kali misol chirokoro goyo chena kadwa adunga hard for mukuru yo chadunga kina pogupa ngame go opportunity muna epido ho chidu kurulete wa opportunity le henke tiningogu agwa strings kina tiningogu kamutazo gagono kindi korogoyo makusinga berewete so mukini kana ono kituna kabira chiro berewe and then mukutuna kabira ba mubelengame idunali gakomana japadule so mi sanagaro kuchibu point munipe heremasia dagba kumbana ade odo dunga victim bien ogupanga ke yena akumba kono wala yena ade kono na safa bien ade wala akumba walai tinga both gukurake nanga ade na safa kurake nanga akumba na safa ono gupana manga ngame ade na safa yaonga ngana ge silence ite but akumba naonga na ge silence yes kara arabia yo kini rapa ki yo gwa padulele nina sa de ke fix hen mbagani ume kuragu kinanga sengame munaja de dulele mukini yenani nikiteke ka dano sei gudele ki change kurokura he wakanya me kura he du ini togo kura he toga kurogo yo nini liya chikinu kanuka gairu gani memory kamu jinga chirona gini panama ngate boro kiali atine wakura kura he kia
So eja hene mukutuna kasana chira wale ngame gini hedu na monjoro katuna ka birachiro ogwa padurere no gupana manga gupanga ka gukoro relationship te obion chiro nini kone gure gbore ninja honeymoon oni rekinga rakambatano wenenga ki iningo burugu sinono ningo gu dutini gushino ningo gu ni dutini gushino kongo gu ni dutini muki iningo hombatano wenenga on kini ruche ka accept ga boy kini ruche ka accept ga yamana bombi ga ja hene odubere na contribute kasi do ale ngame kumba mafugani mana gwapani dukina ngame nine ke kama ngarono ngaki ni monjiro ngo vugu mukia akangbaro ni wa mafugo ga borga ba momana so tikido kanya yanberanbe ejapare kalas ogwapamun kama ngahare because ya majaga komana mun kama ngawane so eja hene bere ngo kurapa no kurapa ya bere ngame ngogu cheka da ani fura chipapa ha neka dubere rogo kuro rukianga gipanga ga gidamana fa dere so ana fura chipapa gore nika dunga na to ya wore nikare he anaka gbata kuro rukia ka fura chipapa rengo duma pehele mupe very important pa aninga kumba anabuka na gani ya mashakili mapaya mangani dagbarani anabuka nani aneni kuchini tikini sarani ngame mokeke pangame boromo pi wala boromo popo bombiko nagundeka shahana kwarani gine panamangarani ge banga ngai no sungo ki kusheki praki mangi apa but ge ya chimbangwa kibana biara bombiko gyo kina honando nga completely left ngani na manga kukumba nini enene nga mangi apa kuchini nima manga dole nga nina denembaro nimo ina ngawe kalas wo yena mo ngakumba mo madisa dinga modongo rute niko sungo kaneno omunike ko sungo kakoda bonene mbani kintona katek mani nga morepu a polisi nike ye kini jiro che kini baro kunduru yo mo tapanga wenika baro kunduru yo mo kando kusigi ne 7 years then ku 7 years ile inika fani compensation inka for free nga 150,000 or 200,000 for oni masia chinga kam 200,000 para no chia it's around 150 or 180,000 dollars. It's about the same price, yeah. So any kind of a day na kumanani kalas ni masifidi but bubole pa don hangame mupingo picha manga moyene uliboro ngawa uliboro yesi moyene ni kona ngawa manada ni duni kumbamu but bodoro yimi fela nikini chiki da wale ngawa gonera ka romu poro chano ngawa ene ngata mkundu kini mangini na progre oni ni pangame o mongeni no munmongini no kupare agumeni sayo nika poro no limo ngoku apa uwaborele no ngoya nuko dunga burukene no monga ene gipare yani kimongi boronga munamanga uli boro paka bagbane so bato kwa pare chane ngate nuko bana kuragba giringara do anene anosongo na barando gakiana danga bale afrika ate nuko sungo le bokina munka bale na mando koyo mukundu kafochero na agumeni mayawa yore chiga there's no rules of law ne dinamo kinakuchipoto ngagu apa chaida ana sidikangira ragoyo o mamanga uliboro napa halo kumbanga modengambo mona consider upanga bana kurago mandano ku Sudani agumeni nyas ya sanama sana chipopani why ma mangani ogwa bana pa mo mangani nani so Godfrey Emmanuel Johnson Tadeo Nagiza Namseyo on mange tambai froni na go comment on kida afare go message na kida mwene ngani go topic ile chinga very interesting so tambai froni chipagoni support na oni birani falan paidu anafra chipapa na misala na mangara na manga so grenga ana manga show ka fra chipa ogwa pane birani socially especially rogara ani tonambatano ngame ani ngazande kini pana sapangame anadunga nga proud chinya kadunga azande ini pana sarani ngawo wonu bikwaro dagba kuramba tungazane madaka fra neni rogo pazane te madaka dunga proud ngazane ngamote nane bobola pakina yapeka chemani ngazane ana kuranga wole baye ka defend chirani ngazane te import na mangarani bakaleze do rogo dagba rogorani onikare aningala kina dagba chirani ngazane wachini dunga pa dagba telena kwa ngazane walla minikai mungeni fukufuku ana wachini dawo lenga pa dagba telena kwa boro kuzegiwe nikikune import na manga
ani ngaza ndele kule frani ya chana nga very proud ani defend chirani roga pa no bondu ko panamanga especially juba yenyame uli azande adoku denga panamba aparanga nga ireji bugwane suma nga upale lego dule chada ani defend oguroni yashoroni onangea kuli azande supreme welfare anade katonika birono ono andoro radio tv station kini fura kini address gusho kini condemn here ngame upale chamangate ombiko china tanishigani image inachafunga confident rogorania opamuna pemasi yangao azande yani ogwapa bobole negativity ya pechili mane china sadunga azande yadanga ka introduce yo dagwa abo ngazande ngote iliko zoro ka akwa chio bimiko tabani bobole pado ngani especially hayane o bana marongoni o areji ngoni bobole pado ngani so psychologically china destroyable chamangate and lego dule chata ntono ka defend chirani ka konne moto bapogule yanga topic anada ka fresh papa hache masia ngame boro kidi message fare ngame umero mabata yani wosedi pangame dobirudule ngoguni gidi pai kigira ko payo ukuye fani nga genuine nga unada ka jeni ninatona kina gwa pangame wagidanga paite wadanga chogo level te bado kupana manga awale ngame dede na manga wagiorole egia dogude gidi pa menga ina bodu nkote but ge namba matono ka kion manopanga ni magida pa kuma benite gudeza tote anani mali mogwenga almost ni madachi late 30s mali mo 40s kala sikini senia ni kurunizi ngini bese ni ka kika paro go Facebook kasinga kumba kini pika ikapa so gini message kamfunga fungo tra ngedeurani na peka gwa pale hali gida pale chiseye idunga agene sa kumba wala gidi podi mongiyo because padi ni ma affect rani ni kala debrana ne biyo biro social media inga frustrating adogo gidi pa na podu muko lakini kumbate gudete yala bona ngira ngai na fresh pa kumba ni negative kini pe bugo na pa bara kumba pada manga ngame gu topic ile chinga very serious bombiko gupangame wakina gupambi neno ni pemba tano hoaboro sungo ni munosungo ani yanga in general ogwa dena pe ogwa padule ngame o ni awuli kanga paite mungaga go dereje ngogwa patele so sangame homape pani wo gudulele kutile chimi that's a very red signal ngame gudele ni ajanga kumba just to honor the inanga inyaja kumbongo hute but she have interest gudele specifically na interest mina pekino gweti mingarengo so kamutatu no bigu pakini ngame de naya ga derje ngonte ja padulele muwele kamu mangbambata no gwa padulele ogwa dele dudu na roga kumba duna interest tiyo mina pekina rengo tim so ko naida kasoga le oni sogola asoga so munguni bigu pangame virani na kavirani watadu ani aburu gupare taka kure kinji mumwene gupangame gudere aburune akumana ka avoidly by far sangame okay tikini da wele ngame lini kando ando likitna ka lose ogwa screws lia tighten hene so tikini da wele kware bokena tinika dachi upangame okay wakumbo yengo teke kisanane ngame unede ke kajare kantat na ka pegu pare mune no upare nga imadachi gu derje nga inga so desperate bombi ko rek bonandu so bomka ade you know sometimes can delay bien sometimes ni ka misivungwa misi ogwa padulele tikina ho so ondikat na ka pe ogwa paninga kalashi kumbo dune yengo ka iyo kumbo ya wale unaje ni aja mumwene kupa wale ngame ogwa panani dumbatanga ga derja wale japare mawli kanga pati tibelewete so ni wale nga so iga bombi ko ni mwene kupa wale ngame this is a time to pongo uji kumba so ejahene nedo gupangame you know dawirani iruguti ya ruganane bomko gupangame omuno kasonani even go rukutiyo do awere omuno kasonani makamu mwetira manga monga very high to the highest level akumani ka gundera gunde ogwapa ma peka socially ogwapa ma embrace he
china bodun kona dungura che kuchigupanga do dunga monzunzu bro gara kanga gine na sinoronga gine ogwa pama peka ha tina contribute kana kuchigupa boro access ke ridi benano ke ino do dunga mo so kam tatna ka frati pogwa panga gudu du negative chipa boro watado chipa kuma umukudunga guboro monada kaja kumbaja mudunga very careful na de bombu ko gupanga me hon akumbane ka je yipanene ini ka asesero ikini panga jiboro na fora welele na ego gupanga kalas janete so dawirani ania sajika ino gupanga me you know na kumbogu daha gi side le meda ka page papa both side bombu ko gupanga me ania wo gure gbodo awere ngame wure kina chini ngo dogude akumbogu de kina chini therefore I expect you pa ya were ngame azande rogochio okay azande rogochio and then what I do wure ni ke kaje wure nga akumbogu de ni kaje gukura wuri azande kubani so panga ka gani culture na ndukumbatayo so munebi pa were ngame dogude ai danga akumbogu dai danga dogudete ngo kupana manga wale but so kamu iningo kuraboro gipangwa ngare mangba so kamu iningo gupangame gini podu nikadunga gini kunzunzu nikamangate so tinga very sensitive but gupado adu hongame ogwado gudanamanga na fura chipa kumbo gudulele so sometimes idunga careful bombo gupangame bana kuragba kineja kumbadunga igyo najeja pama peka hale kinenyo nike gba ke kasana exporongo unade ke kajaro tingo gupadunga mpe tama welcome fasia awule topic mangba mimaina ngagelenga ngo yemo tuvo kinboro wolfule mada ke ka defender there but upamilika peka debating nante bengo dwana pehe so eno meki biara chitiki the program so minika for chance for all chipa guyanga da sana hina nenengame panama ngame ogo deverani kiti pai ejero ya ne pangame legbo na iso ya isa legbo ngaga ja kumba yani chida ole ngame anebie gupanga ga social media chini ngame yani muneke ino ngo odo nandu through frustration chige keke hapa mune ino no so basically agida ha muguma nga ayiwa inire situation mada wale chini so anamupanga cases matona kanje frustration nino sungo ki kurogo social media ka keliko pazate ageni sa kumba mukusana chironga do duno mungini na gogone pagiri ponzuzu mungi tachikito sarawa munakunda kunazate kaseneni nga ako male chimanyu bibugo munakunda ngana ka kepash papa ro kisengero bole zate ngaziada so running gidipa wale minepanga matono run out of the market and frustration matono ke hitio so ginipaka penga frani as a devrani nekeka menga meka defend yote bar mpenga le frani mingashonga onasha de bachironi impose nzamanga Bakare Tamba sorry I mean I watch it and then I hope you on again mi watch bono mikini yake nshikiri panga gile monga mi limingo chini bana pacho panga mane discuss pa wo gudulere I think go pamini gihamba tano ngame boroni ame mi ngote shinya moni pehe ngame nino sumo bono borona share hana nite nikini bi ngame social media nyane ka share gupana nambuteni nani so which is not really good chiparani babiko apakana hona mangarani kamsha hana guborombi na morogo kwa rombi na mo even aborona do na bakure na kumba mone ka sha hana ki undorondo babiko dungu yo kana hona hikurogo yo ne basano na nikini give up on life then nikini benga me social media remi ko ndo gupanga guna namongoro liruyo so egapari na gupanga me ani asadia sadaka karugaha and on the side ngaga dogde ngogwa agwa parangoyo nyada ka pehe agwa hana disturb wale katir ngaji panga ga
gamana on mention hegi belere. It's just like a hitting a nail. Bamiko wa yani wajipa ane bigipara wara weridu gu system lene bamiko bazande ya narogazana matano na baso na yani mborona jahe kinuki ya ijika gidere wara iji gidere kinuki peke he kana rogo zere dayo ikifuuri mana toni for degu parkinsh ani anga for example abrowani na ya jini na talata ginia waya fugu talata ginia ne bamiko misono ki bigipare bi mi borompira doren na boro wara medna at 12 sana wala kam sana ando kirubaliwe kiyombo bubakame inada balewe kwe kazidi mana shipogu mana kwa ferogo wegana nadule talata ginia inada kwe kazidiru togo zamani chana ya hada kukitumo kumsumia hii mbili kaya kumsumia $, kukitumo kumsumia ginia mubihe gulenga ku system wa apa manga bazande na apa manga matano bazande lakini awale animambu shinorani kusaya shinazande an gita wali sa gukura paka na hona na sogu pangame ada gudet na hoya hobama tnane ka gida mananga ketir foro kana mini mburo wala kuma gitna ka gunde begi pare kawira hitna ka gunde ngame on kabigu kare manana weli kan ka tumo ho fogu dere kalas ada gude hitna ka sama ka ginza ikini tnaka jetenga frustrated kalas ongana ni oluzere gude kanyama break kalas o break makata chimbaji da chizoro gangara ni mo luzu hope rogo life yobo mko ni na approach gan 40 wala ni ngagan 40 is already there's no point for chipani ni jikumba nikini ya kalas akumodare ngagon enemy meanwhile akumanga gani enemy tegaga kuma pangante check the previous life gini apana mongiro gina hamando through hena na wori zar dundu ga mushkilan. These are the things that na mangran ubaden ko bromuno bungaga ko bromuno na mina behave na mina hino bomiko taban mona bi pangame na gunde de gu pakasana ka shidunga me oguyo dunaga ya properties beyo ogwa kumogude dunaga ya properties beyo nini kan rawo ni hindu kini ji dogu de na rini yonga mulakbat nina de ni shpokano gani hedu benene bomiko gu love ngaboro nzu love I think shimat na kan sada baza guyom se dawo ngo gunyom se ngo ngame kamduna na investment bero gulenga de na shpogu investment kashidunga porobero ninada kaidaro yo nirogo chironi na ninada kamango gusho bese ngame ya majoru nikini nimishiri ni beso wale kurogo relationship yo kini mohoya kini akalas on para karogo bombu yo ni para karogo bombu yo gulenga gu target nuzo ni aida there's nothing there and nona abrokona honga anyi kya kumba agwa porongo yo gini na madunga ani anga for example mukundwa wenga momay no ngame giborodulele nyom seda baro nenite hono monada ka involve trobes neni chipogupa ngame investment wala property wagukumare ni kamboro gukura kolekea karuka bi kashadunga ni amboro tinimbugu gukura kwarole gukura kumbare woni kabi gupa gukure nando through he ni adanga bereka jadeta so awale cha anikin tunakanya na barani dulele the only gubana solve gan problem on social media we go there and complain and ando na ko complain maka manga gani nga social media apana ba cancel everywhere when you say today people read and say pare nere gupoguboro ando through he but then jabro japa mungere kamurungo yete bam ko na ruga ni kya from me wala go we know dunga nga go page do whatever why da kamanga ha kamanga ka wasenga boro yo ko wamanga gine ka yeah sidunga pakam karagash pogo pa na mangare but Shinada ka saka ka ya saka all the time agidule I think shinka shasabita sabed bamko ka ko narunga nga kabirani ya ana rungate tamba ka joni nani wena sana hani lipa ni mafrali pa hapa tuninada kasana ngaro mukaranga patch papa heze uborona represent ade ani frane ngame chipa ogwa kumba nagbari no kanuka jada Africa yo unapanga bakuma nagbari kanuka ja tondo gude then de nagbari nanga kurude dule ngamwe ngani mu majinza unanuka ja toni paranga ke neni kono kuchinu wanini ke kadano nikinimbura tikito na kena mashaki so gina advise kamfunga for
To be honest to you, Burkina Honga anakwe. Burkina Honga mangachi onante batelengo do padu na manga. Borhon na darengo ta borhon na ngoti darengo ta. Abona safa. Yala agwa parangare bidal mudule mumona ngaya borodule ngodo namu. Gini pana saro mundu kelibiso liro chimbato mushira do gole. Hale rungo na manga wala gini pot na manga fozia. Minakapi wala ta example na mwangi ngame kurana kule mie bigari wuli paranga na gudule kana Afrika. Likini wala kalasi hundumanda bi wuli paranga unaida kan kajako. Mingina so minebi ngwachi imo kili mi shirimoka. Mikia mangasho wa mikini likia wala gena to mopiem komkia really. Mia afilme chiwenanga mundu ando. Baden gikam $10 kana ho. Ora $100 ngaga contribution ngaga sondu igeshe kwa Afrika. Bomi ko munanu ka ine pioro kuchironi sana. Omuka yani muka ino guparangara hana kukita damro kuna bi gukura paranga kurako. Mukuni chikomba kambira ha. Miayami Amazon mia franga te mia kijia kana gikam sinikifuru ni contribution ni chipashi sondu ga. Lia charu lilia wenanga ali kanya furu akofo je pepe mohana achiza giru wena ngo mo gupale bolete lia amanga tada kubada kuraba. So bulenga gwapasha dani fresh pa bomiko gupa apa we hananga aba anama bidungu apa vurugimbi dulere ngame munagbali hana mukunendo kini jideyo kasibra dunga monga de mundu kini piyo mukumbayo wala munada kaja kumbayo the moment muni mwenge kalas modno tumoga ni rent momaja gani responsibility munakida masarifu ni munamanga everything funi nuko kokoroyo. By the time gukumbari nikaye kashadwanga nzunyo musedungani nya ogu kumogudele nikaye kulo gingine gweni epido ngagani waragani epido when kaje gani waraga it doesn't matter even 5 years 6 years change kintu nani basano na kini gbambaro gini zamani duane kangiro fochirani no gumana ma westi he koyole fo guboro dulere ka kida mana ni mwenja apa kirubere kini kidi ticket kini mwenja organize go pangaga visa le bangiro kiga wala ngame wo guboro ni ke pro gimene gana ni ngaka am gana no ngaka hom kadi ni ejike yole ni koroy so sikida kana abo bara kumba mo hine hino dulere nzunga boro wene yenye kikumba dulere ngam musungo kana hali kini mwenye go uri apakadu ye ni gidiga ma newspaper wala ni mwenye go uri apakadu mukuni ya no manduka ino uri dogude kuchiriro kama manga go uri dogude singe wena nganya bakumbo mizano udogudele munika kimbata fuli bamka apake na ho ria yoro kura afarige ina ke lifestyle kya munika yenene ya wale chere munika extra wena ngachipuri kama nga singeri yo gwa pare but it doesn't matter. The moment basically cut nanduku basinge yogwa pale ka gegeria ejumeti she's done with you kuchinite mukuyama muimichiro frustration kineni no gogu neni no liro kimatna kalita wele potoko mayere liroyo even gu age zatu ngogu agwa pa mangaro nere ka shabi ngaro nani so miene ngogi hena manga rani tenga agwa borodu du jingino wala mono du na mangarani mie hino ngote wala matawa ngamboli I don't know wala gashtani so kana kona address hewa gidule da think shinko ndo kurabrondo shingo gupakempe tamba foze tamba froni ogro ntone kebirani no gro ya wale no gro nikebirani kusa gelenga na frachko ogwa pa ne biparani ngazani namanga dagwachirani ane bihe arungaya ana dakaruga chirani chipapa sa ani tona ka frachko kwa pangaga gani behavior gero yani ngazande ani ana ilisongo chirante ani pingo yomu chirante dagwachirante wo munbi kwaro gene ngazande inafro gini pam na afro ana kwesi. Oh, how are you? I'm fine. Mada nga proud kape pazande gidamu ngwa aborote. Hopa yeni nga inasenga azande. Mada ka defendete. Ano dagbatirani nga azande. Anapa ya kini senge chirani chikidua kina boro gini pa mwingi. Lakini hochada nga ngwa aboro na sengarani. Ani defendi chirani ana manga hat. Ani frabale wechipa ogo apana ngaga roga chise rogo pangame. Ani dunga more realistic na chirani kachi dunga monada kagbali no ka Afrika nduko Afrika ja de wala kaja kumba mu ka janga kumba wala de within your range
garane kashi dunga ngaya ni too much ya amubali ngano kini dukoyo tabana mana dukoyo le no go emenga mada kanuka jade majority dogu de naida rada majority aparanga naida rada bembe ko ime panga opportunity dole ukuru or opportunity dole survive no go lengo dunho fozia dole li mape nyumu serogo yote majority he nyumu sete it is all about survival go go pana manga masia ni pe kipane ngame kachidunga munanduka Africa kanuka inade Hekino ya banga prina go panga agwa he momongi he gwa pro gwa mana momongi he ubalisa mujini omunike ga maraka jeni ne munduku kotio mie kotio kiawe maraka sani gwa ya banga prina oniki sani he ngawe bana kuragwa kachidunga me onaparaka gama hele birona ne le janga hati that's it mama protect you mungada amumongi de sempa bemiko agonuni kina hono ndo abrondo so kuchini chikini kasa kupa wanenga giborole ni moina ngame au kalas giborole ni masani ki protection kashidunga genuine rakodunga ni genuine love kumbata yo munga kombo munga de ma change bero na change kia okay go prenup mo mongere minaja hakusayo kimbo hengo open so je ogo apana manga so mimoina nga anama touch very important issues especially wapanga ga Deurani kina ha garanya nando frustration na biro go social media kumba benite gude benite anabihe so anapenga ngana mumonite anapenga mene paibu cha danto na kafrali pa na wa gania anarani abarani duho oguroni duna momuberoni kafrana ni karugarani so please le godule cha danto na kafra karugarani bebi ko gupale tinajaja especially dungo gania dogo de gidi pai majority ya benga akumata so lego dole cha danto ne kene gini pozu na mangani kiena compromise chipa gi situation ne chitona ka change so ni mwana ngana mapedunga pai na gwa pa peke ane ana pega ngana mama aborote lengo na manga dagachirani so chigire bole masia me kafu 2 minutes 3 minutes for mo ga final conclusion ga final advice bigi for zi and then aniki jigise so chipa gwa pa peke ane no bodu ko gini anga advice baro Fogo agomero na jama wala nike biro. Yeah, bakare tambaye I think bupa mina da para pake na mina da kapeli ni mapehe. So kurapa mina da ka ade kuchini ngame maybe gu topic ile nika dwadu basi mina touch he bombo gupangame chinga important spo pangame ani ni gini panamanga. So gupani touch ngame gupanga ga roga gida mana fo gida dungu mana fo virani so kumbugu dena complain na gupangame na gida dungu mana ogwa padure so muhuri bipa ngame kura virani kinano ima learn from this nga inanduka ina gida mana no nandusa kina mia alf gumia alf renga mono bombu no mune yani mana renga mono bombu ona ka se do renga mona fo de and then muhundu kan kajia mogaji balewe then ogwa pale gude keke ku bani mono ka duro ko bape ko gono no so kama agder kama ruga jena henya se so jana na do panga aningare kutini gukura pache ondorogo be gupanga me chipo gupanga ani zugo situngara nyaha so ani mbungo gupanga gagida bakare mana ani ya for example Ethiopians yo yaroga chiyo ina ya kamfunga ga kandara girisi san kamfungo rufo Ethiopian te gini hedu chama ngasini wo aborodunga ya manjara kurogo yo mosungo sende kingare kurogo paki bipangame ke tunogwa panga gagida mana aborone ka shy away aparangani ka shy away ke yaro gunga dawuliye ya kutinte gani tunga tunuko ajane ndo panga aningare kurogo yo ane kamanya for example ane kamanya basic ngaga ina ngagu mana ya gida fode chikidu as a basic kurali ngara na manga chikina Uganda yo munafua bagara bobiso and that's it watadogo ina rogo kura dungwa alingara kina ina ya mamanga nga basic inanga level basic wala muwuliki power ma wulika nga paite so ejahene na limit gupangame ka bro maingo baden no gupanga ga bakare mana fa de jan and then wapopya ngame ukuchugupana pekare kwale bo mona kanu kagida bomono wogudulele de keke ye kporo go expectation dutini tite tikiye bere frustration fukumba so watado gupama expect gidere ni cheke kama nga kazada korowene nga kama bingo ya then tikiye bere na gukura apa kuliro yo ogwa pare na do upanga aninga bogu de ansung sende kanjara korogoyo
nyani ngaza ndani sungu kanjara kurogoyo ka emphasize ligu pangame awirane rogotiyo dagbatiyo and then dawirani aha oni mbungo gupanga karaka gu high life ngo gunga munada gupangame raka rodunga at a very highest standard ajahanena damana Masia 1 minute ajahanena damana so kamana dunga ho chipo panga mu maintain henani ya mo bingote and then ogwa henedwa akumba sesa de chini chipo pangame muini gupanga gide imagine ni na panheli niyo watadu ni na ponyo muse watadu ni na paroga tise chini so no gupa do fu you know amvurarani na barani ogwa padule ngame ge yorugute kurogurani kina na masona kigushi he so chimbangba chipo pangame ani rugu wirani na tamerani chogwa pongo gwa na sono kutini ka maintain gu culture ngogu ana sono nani chin ka transfer hakuro boyoyo so upangame oguyo na sona ule ningo gini pa kai manji heya ikini gupanga aningaza nde gani culture nduke na chineja padule ana manga tamba Masia Fozia yes menika for 3 minutes for all. Oh, so muna miru sana. No. Mina for yeah, for chance for mupenga kuyangara pai. What of advice zumba for abronto nige birani anago pai gwapa pekiani ene kinyangara fugo kampenga. Yeah, gopa kampe kami gursha kuchinengame taban na kumogude dungemi. Where wadu akmogude masasana where berere. Irogo pressure yanga ingo confused between adenga kawajati na de biblia dogude na ulia zande mina bia challenge bia abe a little bit don't because homada shana da uri sikule vanga ma pana bone kuna kulile ngama nada kajade majaha ho shada na nada kajade gundene ya wala rogo ngama abromo witness riko dungwa rogati semongi ngogu rogati senga gungame inuka ja dogude batafini haya nyama ngarurupa koro yote gupani nyama ha shini lakikandara mangani hezato niagedero kama ngani ete shinonani ngaza ande kapasa gaja oboromo na kido ule ku school yo inuka uri kama ngani yo bat gupoma hini ebe na mungame mutreni wiro na koro na mangani chipo mweno gobana kuragbate whether wiro gingi chigare wiro ngakumugude wiro ngodogude at least ini wakapasa gunya ngaga culture but ye hinongo kandro kurar boye nongo ha tenin kando kwa kumbayo ninade ke bi kumba dukana chigulevo ngame mini zundwa shani aname kumba na zunda agba ashidu ngame mini freshiba mocha mga tene dwana no freshiba yani kura he kana hobrewe ganya agude asona no ahinongo ngame gani responsibility ngai gine he wade ya ni hinongo gine polishade ni mwenye koro ya ahekana hona ma change gani culture kusai but kashidunga owiro sungu kisona na kana koro chinika du fiyonga hard chiko panga ni nduka engage na rogo relationship yango gunini shikada ngame indu kana KFC yo kali McDonald's indu kana nore kama ngawere hongane yo mo ino kupanga ni nandulo le kiyo none ke ilifo geja beneni koro so some things have changed. Things are really hard on these kids here. Modwa wirongo dogude wirani dogude mutreni wiro wenanga mwini wakapa sam agwamula ngaga ninga koro mu hini waka ligo wiro koro ki yugu mafiyo ngame imangeni akoro kashidunga me nindu kwa kuma masulani ninada kanu ni uli aliga kide mukwa Justin ki afnia kuma nalinga kana ina magine language no urudunu kote kumbana ndu wale kindu wale nade ke bijoni kana koro mujo banga mofta kana benia shido ya dunga ruguta kana shada ka bangira ngonga kana wa anama ruguro mosade ka rugo wiro kana wo tono go banka parma passe fo wiro shidunga go pakempe tamba Fozia tamba by the way kura show kina an kamanga another kamanga show ngaga matchmaking ngaga azande matchmaking parangama Richard Fale nga minari batade uli azande so minika ukona ziku program muri kiye yo fona iye ka frafro ina bata uli azande so please show dominika design he
matchmaking nga uliazande apana nikina wandima Richard Faringa please mimungo show na me amena batade uliazande so minike neyo then kuti we need to do that but because nada ani ni ngame mimi jana mgwaja pa ana biero ga movie yes if manada kaja kuma nga ulizande wala manada kaja de nga ulizande gine hedu muka ena ne kulita rabeza but because you have to also be hardworking and make sure that you do something very well in the life of that ulizande nga dogde mai de kajeni kashidwa ngamwe monga dogde mu make sure wana ngam ko hinigin hedu has a woman got responsibility ngagin ha what are you going to be bringing on the table as well mu idika hino mamaka balance ga life rogo ga mura kayo puro lakini ka yame mun ka bapa na bahadun ko kana kuli gono kuma mu shikichi so nikini zara Tamba from Ogroni no Ogroni to nakabirani anime gerenga na magani Saturday program so I hope ngame ogwa peke na no borunduko anapinga ngame na target porote anapewa ke arugute paju na fudali afuda ni fudimasi ni fudipozia ni fudali na baranduko wa boronga borokindo ngaza ndeyo so ogwena hepeke ani haoni jihego gume gbona hepeke ani haoni bopa frani onikiba hakusaya so bopa kempe froni tikile bole ani kama yana gani program next week bale ka fresh topic but the program ina paper froni ngagam azande matchmaking ene anangira ngira so pake na wiko dungo uli apranga especially kwa apranga duzegine ima yambali kiafere look please mumwengo show frani anaida uli azande nko gyoduze gine ngo uliazandete so inaida ke kama nga mu program neyo inaida uliazande so chago pamini ka organize he so chigirek bole by phone minada kanya sapa ko chugupale ngame gulia dogude duyo no gulia paranga duya naida de no yes so inye kesio and then ikipekinare ngo because it is a true bomko kura pake na mine ke ka discover ngame gani ogwo ulia dogude duyo ina nanga paranga kono nga kumana do aberute achika woli kumbone yeneni ku Uganda yo nina manga kwa padulele muke ka manga and then ogwa pali dunena vundu apanga gani nga gaza and so chedo kupangame wana ka fura ani fura chipazia jabanenga tamba masia tamba chigire bole mboli dunoni oni njogoni weekend anagiachirani bole ranze nguneyo tamba